Dajmo. Danes bomo pa naredili en krog okrog Blejskega jezera, potem trening na stadionu in še en krog okrog Blejsko jezero. Tu smo mi. Spočite noge. Koliko še, Jasmina? 40 minut pa smo konc. Koliko pa krogov, Jasmina? 20. 20. Gremo prva. Ja, kaj ti šteješ? Ajde, četvrta. Pardon. Tečemo, kjero že? 17. Gremo. Jasmina, boš kaj povedala? 18. 40. Ko gremo hitro? Tempo 3:44. Dobar je. Še 7 sekund do štarta. Gremo. Kak trening smo naredili. Si videl, da zmoreš. In to stopnjevalno. Ha, povej. Ja, res, res. Ha, a zmoreš? Se ne sramujem, res Zdaj smo že veš. tako. Zdaj, lep trening je Prav, bil. Maja. Lep trening. Mega Joca.